Izo bari nyuma bazyo abantu bari kurenga omuri 5 beshura hirwaro rya Sanga here center ya Gashatu kutunga kuragurwa kwa busha okubire kutebekanisibwa ba Rotary Club Mbarara. Teyani Philip Kamugungunu akahereza irwaro reri ambulance ya tukutuku umwako guhire twasharamu supporting nka Rotary kandi supporting na community twashamu tuje tukore needs assessment okurijara abantu abakireho kutunga kuragurwa cyorekire ngo abantu binji nibashasha ngo kandi tubari kutunga buhereza omu byaro byabo. Rwede twarebera abantu bari kurenga mu bantu 500 umwizo barumwe a health center 3 kandi bona bija buri muri norengo ya ine kinte kumushasha. Ese rukoreka ngo umbyaro bito muri ngo mbyanga bito twine obusasi bwinjo mu bantu population kandi twine obutahikwa kushanga ngo buri muntu takwikwa ubuherezo bwakwe nayenda. Bamwe ombatungiro bujanjabe basimere nareba bitare kunyinja hayatwera kandi abantu bayangurwa kandi buza babukungu abandi bitego nkuriro amaruka kabi cyane bakoraje ko abantu binjo babacayenda kandi abantu bangubize mu bwinji. Omuganda makuru ko muringo gumwe go kume byobuhangwa bwensi ekigombe ekirukwebembera ba engineer omwihanga echa Uganda Institution of Professional Engineers nyuma yabazyo kitongwize huriro kubyara emiti miliyoni 1 omwihanga ryona. Ehureji etandikiro muri Mbarara aho babigire metankaga okusharamu kutahwe kubyara emiti echo nchoreka commitment yitu nkaba engineer ahabwa ebukwatire no butonde bwensi ahabwo kuba kugamba kintu sustainability ntubantu manyisa okutwa kubasa gukora emirimo yitu obwa hati kandi tukareba kangu nobwa nyensya tino kubwatokozwa. Professional engineers Kampala and Mbarara branch urokubantu balinze mu wonna batunudde nti abasanira okubera projects eno eyokusimba emiti okukuma obutonde beautification of the city baronze Mbarara city tuli basanyifu era fenga babera ku ground tweyaman tujja kuyambako era okusensitizing abantu bafe okulaba nti emiti kine gisimbibwa for beautification, protecting nature and conservation of environment tujje kuuma kwa mani ekintu ky'obuhangwa kubuteka mamani na mnonga abantu by'emiti babyara hatugu n'obuvunanizibwa bwitu kurangwa egy'emiti yakura. Alasisi wa Mbarara City South arabwira babona abarukushisha emiti erukubyarwa ngo nibija kukorwaho nkuko amateka garukuragira okulaba nti bonna ba stakeholders bekikwatako especially environmental officers ne ba engineers abali mu bibuga bakwataganira wamu okulaba nti tu protecting emiti gine giba gisimbiddwa neja kubayo mugasho munonga muntu waburisha ko kubyara umuti nubo wahe cyo kubanza cyabyona emiti ahemite byirwe takubura hunjura. Bwa nyuma yuko byara emiti bigwiro ofisi y'ekigombe cya Uganda Institution of Professional Engineers ahabwitage rya burengero izoba eryigwirweho omuri Kamukozi. Gashakwa Adolf Ayoreka na Ram Edwin.